kožu. Upravo to, ne misliš da treba da ide vani? Ja budu šta? Probat ćemo jedno, drugo, treće. Pa šta je? Pusti šapu, možda visira šapu, prste opusti. Može? Malo da probuša. Da. To. Ako mi se gaće budu vidjele žive. U mraku. To. Ovo je prerano. Ovako. Smetaju ove kovrče ili su... To je dobro. Samo sad... To. Finskog luca me podsjeća fenomenalno. Nekako su estetski fenomenalni. Odlično. A onda vežemo nazad i šešir. Ali vidi, ja ide stvarno dobro. Ovo je predivno, ovo je prekrasno, gledaj. I sa dvije ruke. To je prva, a druga varijanta s dvije ruke. Ovo je divota. I to zapamti tu kofu mogu. Pa evo, ostaću u njoj dok Željko... Da je stavim? To, Evo. tako, nije previše. To. Samo malo Željko stavim još. Željka, bravo. Vidi. Rekao sam ti. Ne, uživao sam, a valjda se to i vidio. Evo, Ajde dalje!